सबसे पहले हम लोग बुलाएंगे पू माइकल लमजाथंग, प्रेसिडेंट टीएसए जनरल हेडक्वार्टर को। इसके बाद होगा हम लोग का रेस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती प्रबीता जौहरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। और उसके बाद हम लोग फिर से स्पीच सुनेंगे हमारे रेस्पेक्टेड सर चीफ गेस्ट की तरफ से, Paidon 1000 एग्जीक्यूटिव मेंबर नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से। अभी सबसे पहले हम लोग समय देंगे पू माइकल को। Nungsining Pu Michael, TSA General Headquarters Secretary Pu, Pak Kalimantan Telepante. Honorable Chief Guest who Governor Governor, Honorable Chief Executive Member, NC Autonomous Council, I extend my warmest greetings. On behalf of the Chief Guest, as a representative of the Chief Guest who Donpainam Council, Honorable Liam, NC Autonomous Council, I extend my heartfelt greetings and Munchibai. Guest of Honor, P. Prabita Johani, Honorable EM, NC Autonomous Council. I extend my greetings, Him Chibai, and also Kunpa Puli Kozang Chongloy, Thadou, Mozedan, NC Autonomous Council. Him to Reverend Pauchon Hang Sing. I also extend my warmest greetings and Him Chibai to all the special invitees. Thadou in the Assam President and his colleague, all Thadou civil societies organizations. I extend my heartiest greetings on the occasion of the second Assam State HUN 2026 Thadou Cultural Festival. Today it is a proud privilege for me, amidst my hectic schedule. I was in Micheal yesterday. I was supposed to go back to Imphal today, but actually I feel like I should attend the Thadou Festival. So I take an opportunity to come down because I love spending time with my Thadou brothers and sisters from Assam. The 8th Manipur State Level Thadou Cultural Festival was also celebrated on 7 April 2026 in Imphal. Today, I take this opportunity to extend my heartiest thanks and gratitude to the people of the Bahasa district and the people of Assam. The Thadous, yes, despite our distinct identity, that was duly recognized way back in 1886 by constituting a Thadou Mausoleum. The legacy has been continuing on till today. That was how our forefather believed in the idea of coexistence and believed in the idea of mutual respect which the people of the Mahasau give to the Thadou people by constituting the Thadou Mausoleum. Somewhere, somehow, our history was painted black and blue with different color, but today we have been in the position to regain back our true identity, Thadou as a distinct identity. Of course, somewhere, somehow in between, Savangkut was considered as a Thadou festival because with the arrival of the autumn festival, the Thadous used to give thanks for the bountiful harvest. That Savangkut somehow has been converted into some other festival. And there are different types of festivals which the Thadou have of these HUN. HUNs
Etymologically, it signifies time, part, or season. And during this season, the germination of the sprouting of seeds which we have sown. Muji ituwa, ahungke pahi, chipahi, upate hovin. Tipatu sa iwa, tipatu sa iwa. Muji chimo tamta kung hunga. Pati chan na diwa. Hangko na na pao, season pahi, spring festival he, pininikuha imang kitri. I also would like to congratulate the Thadou people for inaugurating this beautiful auditorium in the midst of the two Thadou villages, Kumunong and Songbong. The government of Assam is, the government of Assam is very generous and very good for the people of the Thadou. Today we are in the position to congratulate. And I also extend my heartfelt thanks to the Autonomous Council for allotting this land for the construction of this auditorium. The idea of coexistence, which our forefather has been leaving us, should continue on, and this is the only way where we are going to survive. We are going to coexist in the near future. The people of Northeast has been bounded by different factors, geopolitics, economics, and various factors. Amongst all these, the Thadou communities are found in Manipur, Mizoram, and different parts of India as well. But their indigenous identity that people of the Mahasal has been putting in a very proper way is highly appreciated, and this is not found in Karbi Anglong, or this is not found somewhere else in some other parts of the states of India. I highly appreciate the people of the Mahasal for maintaining the distinct identity of the Thadou people. I would like to request the Honorable Chief Guest Udabalal and through today's Chief Guest, who don't by now, to kindly acknowledge our gratitude for maintaining the distinct identity of the Thadou people here in the Mahasal district. With the kind permission of the Honorable Chief Guest, I will speak in my Thadou language. Tamchakat kagasayin tin. Kyong aizo lapara kong hin Manipur Infal Chidi kahiyin. No, na man chao chu kong feel nung ja chu kata sa ta chu kong panahin. Pa so tao chu kong te nung ding nahin. Pu Samuel ke ding a koloy pa pu Samuel Johnson om lo yung kong Vilman po ama gavil to go ma chu kong kalso nahin. Ai pi chu yong ne patinin Thadou nam mi pite ho asama. Ilung khat tain patinin ai pi nam khat gina pau leha na zat pun tetaute namvon himke ai piwa ai hilo ai naman sa utu ni hoin adik chat pai mang thei taw ni ni patin thangwa ta pe ai kum sot ta chu hi chi Thadou pun hi chi ole lewin min chung ipule lew tu ni hoin tinam patin ai sin chat adik ta pai tu ni hoin adik ta pai ta lang thei ta ni tu ni hoin patay na ni po ko ni nung ni po huso matay tayo pili kataasan katahin asama kabiang longahin gohatihin di Mahasal district na Thadou nam miteyo sinabon sabing pacak na le sekat na sata tayo ni kunin ni hohin hun itihi kangkate tamtay ni kizakan ng hitan pakat lai chun cawang kutsu Thadou tiada na itigel bang chun ang hitapon na ang hitalo pa na chu Thadou te chun Christianity hu yuwa ko na hin the cultural identity zo si Christianity hin absorb abolin Thadou te ding a festival lin pen chu Christmas ham Good Friday ham ang hijita hiti ji chun the cultural identity di jet pa hi ham ti yung ipulai na pun tiki yung hi pat lai kat hi atimang zi ki zi chun
tu ni ko hin afang le aphat chi dung ria chu hun ki ti ni festival ka na in ki si mo wa mi tam ta hin ki lo hin ki su ko mo wa pathin ko ma ni pa thu sei na se lo wa thang ko na mai cham se ni ko ai man ai ta mi chi hi pathin nong lung hai in tin ti na pathin in tha do na mo ni to asang pathin bo zon te ti hi tu ni ko a ka ko mo he in zon nong ka sei tan Thadou ho hin nam khat hi wa wa hin ti chen nau hi mun chom chi e hi Assam yong hin Thadou ho hi Thadou a hi ve tin lima sau mi pi te ho chun ku pa khang kum za khat ma sang wa chun ana het hi o hin Thadou mau za da ki ti khat e na sim pi o hin hi chu Thadou ho chu Thadou a hi ve ti e het pi nau hin amo yong hi hilai mu na hu sei ni hi ji min cheng hi ji hin agam mi khat na simui te pi ven sa na chu agam mi pi ho chu ei na het pi o he hi chi dung ju ya chu tu ni ni kwai a hu bin phat na te nyong na hin i pu i pa te vin ana ko yu hi chi pa chu mang cha a Thadou ho chu Thadou hi na a i chi jong jing pe ding ti pa hi Thadou nam mi pi tu ni ni ka tu kom zo si ko ma tim na ka ga le kit mo he in ha sei sau ta pong ta tin Thadou ho hi no lang pawile akon na khe ina akon ti chu achai na aban umbe talo wa yen thei wa Thadou ni tul to chat pa hum ki ko ya hitan ti chikal wa lai tul to yong chat pa ta pon tin ti chikal wa lai hi nim su to po tin ti chikal wa nang thlo to po tin to ko na hi fresh start na fresh ti ha athabi ai ki pat thau hi tu ni ni ko ai wana kuna zero kuna ki tha pat wa ichi di we hiti hi je chun inung lang wa ipi ana umam ti hi gel do jing punin imai na mo wa than to ba chal ding go hi Thadou nam mi ten focus i bon di vision ni nei di hi pa chu ibo zui di na follow i bon di hi ti pa hi tu ni ko a tu ga ti kit no hin tin mu ji ji bo chu a thi lo ai le chun tha ke thi lo hi mu chi ki tu chu a thi lo ai hi hu don do tha hu ke ai ta ni ba nga chu thil lui zo si a pha lo zo si chu tu ni ko a hi i chi mang sa wa tha hu don do pa ko na hi ti tha pat di hi ti pa yong hi Thadou nam mi pi te lo si ko ma ka ga si do no tin Facebook social media WhatsApp ai lo ai hi le YouTube kiti ho hin mi him lung thim hi ala jing ta jing kai ki thwa pa I mu chang ye hin ti chi hin ei ma lung gel he control of he jing ta iti ye je chung lunga wa si hin ke ke hin na Thadou pau tho la ai most popular loi ta khat ka hi wa ta ai hi cha hi ka se nong chu real life kiti to social media life kiti hi achum chu ma hin ni chu Thadou nam mi pi te hon social media mi hin se si ding pa ku ki cha hin ku mang talo wa adi ta pa pathi ni ei pi Thadou nam hi na pa hi hin ku man zo wa he chi zo hi ata ta pa zo hi social media mang cha ha the ai the wai le hin Thadou nam hi ki le ho kip ding hi bihang ti a Thadou pau tho ho ma Thadou pom dong lo ho chu ki cha du wa e ho chu ikinin thon lai si wa chu inim ni ming di hi za chu hi chi social media man cha dan pa chu Thadou nam dok sang na ai man cha di ti pai ti ni ko a ka la si Facebook lo hi le Assam lo ti ki het tu di social media lo hi le Assam lo ti Manipur chu connect ti bolding iti Singapore to Australia to USA Thadou ho ti ki ho kom ding social media means of communication pa at chu lampi yung hi la masanga contact som ni chen one day zo ni chula dima sau half long to ikhat chu Guwahati chu pinya within 5 hours ang ki ta chula all hi states lampi hung ke a chu mobile network ko ba hilai ka patay kitya real time ma update ki pi thei ta chula video call ke bol thei ta chula hi chi tabang pathin in manggang ta a ki hen tu na thei ap ho hi aselang pangamang dilowin aphalanga
na Thadou ho iman ju dan pai ki tim chu ngai I pau hi ku ni ko a ka se mo ngai aji chu Facebook ma ko na hun ki hetu nge na hun ki hok nge na Thadou hun boi ti ngen ki bo chu atam zo chu meja chu hi chi blessing in disguise communication pa hi chi pa hi effective time man the du pai ku ni ko ai poi mo he ti hi ka se mo min tin ani ve na state level kum pi hin athum ve na ani ve na ka dang long ko hati adang danga na buki mang jong pe tin he china ding chun Thadou piloi ko na PSA hi Manipur am Thadou ti Manipur hi full support Thadou nam ni ke ding chu kan pi jing di wan hi a phalo lo hi lo false hope ang lo ding separate administration militant group atu da ki ho hi Thadou te aspiration hi lo e Thadou te chu tium na wa hi chen khom piu di ba sa ka he poi karbi ka he poi na peace loving hi na pau chu isa tu ta min isa ni nga give respect take respect na en ni za ting amon a respect du ba hi I chen na wa pathinin le se na kum som sangi som get dam dinga hi koi na wa hi I chen khom piu to nung ti tu ta chen khoma chu ting nei pathin ho na pa hi phat ta ki su phat le thil dang hi Thadou hon Union Territory SA adu ta ki ho hi Thadou ho aspiration hi lo ti zang pa na Thadou na mi pyo pa ma kun ni kwa kasi no Manipur hile Assam hile Mizoram hile e ho political aspiration hi Thadou ho ni ta bang nei ko e pai I het su ke ding ma kun ni kwa zang pa na asi ta ve sei koi lo hi da zang pa na Thadou na mi pi te pa ma kasi How ti lo wai le pat man sa hi tai Thadou ho hin min chung ipugin thal dong win I win I pa chomam apa chom din le ngai na pathin ong ki su ta pon le kha se nong ki su ta pon in chen I ma cha ki su poi kham khan na thum ve ni ve gaw zam ki ti chu Thadou te hin ki zo lo hi 90s la ya kha ve exam in 2000 la ya kha ve exam in la ve le si chi dan ka he ve boi ki pa na ki se hi Manipur boi yang boi ki pa na ki se hi amu lo zo ren tun Manipura nam dang ho si si ko he nei tai Thadou ho ati dia sama un Thadou hon Manipura dinga peace and restoration dinga na contribution hi very big hi Manipur peace marker ng Thadou te asama ko na yun hi hi Manipur civil society ho hin Manipur government na bona acknowledgeable so ke hi koi ham cham na dei dinga Manipura cham na sim na dinga ai ni ko hin to do Thadou ho mo ni Une kam zo mo go ni na iti Manipur ki yo so na so ke hi peace is not for the timid chang na ki hi mi mai sana hi lo cho peace is for the bold peace is for the courageous peace ki hi aham san ho ana mi ham san ni pasala go he peace ki ni chon Thadou nam ki ten ti sa na ding tam tai ni ikilet sa piu ba pathinin manama Pat thầy ấy bộ dư hoài chân những gì cho cái đó Pat thầy vang này ham ít chân là điều nhân cái bộ dòng dân điều là hình bài hình của những của về là cái gọi sự tích năng hình tiến cái bài phát động chỉ soạn táo kinh lệ buồn tôi cái tô bia xây này là năm cài hòn ta mình giao ý ông này xây mình tập đi tự dư nói chung là cái bảo thu thành xây tổ công ty năm cài tiêu hỏi đang hỏi Manipura Pat na Lam Kai Hoa Hin, then the PSA headquarters in London Lam Kai Hoa Hin. It take to do with him, it support to do with him. It's a little bit like man san, I can sing it by here, like a rap from the tip moment in. Had you none, but Sally will none. It's not the thing on point. It's lady and now. It's in the one me who come in home, then boy, being I point. Thadou nothing like a TV, and it's thing about you. It's thing about you. Thadou nam chumin azad din bin respect din ai ji chun mi respect din I wai de eho I respect to ai on the dignity ne ta hi no ai ki pa yong hi avia la ta ga se tin hun committee lam kai ho chu sam ke ti pa thu kan sen Thadou pi dima sau president pu komun Thadou pi Assam gao de ro chum dang dang si komun tu ni ne kwa hi ka yin sa ngin na tam he ye mo bin cái bài để xe gì mình xây dựng những cái hệ thống tuần những lệ
kailang pang saya ko na to any support Thadou Assam ho chu ka bol thei chana chu kan bol ding ai to ting ya adang dang ho no Manipura ko na kan support jin din even tu le tu hin situation hoi lo je hin Manipura Thadou ho hi su nam kon zon na su in at he o vin chi I hu do ki no ngai tu ni ko hin na hi chi hi pi ja ki he o ha mi ti ai hi de tu ni ko ba nga hi ho ba nga hang san ta na apan thei lo ji ba hi han san ai ni ding ba tao nan giang do jing hi tin chủ trương để thích nuôi sung nuôi phải hồn đã cũng mình nghĩว่าจะคงบวยเห็นตัวนี้ในคนอาสามาทิ้งnuôiกำว่าอาสุเบย์บ้างว่าเห็นมันนี่กูเราเขาคิดสุเบย์เนี่ยทาดูดิ้งจูอาสางอาสาเห็นมีดูเนี่ยจีจู in terms of census population อ่ะพวกมันนี่กูเราพวกทาดูจู largest scheduled tribe อีกเลยจีจูเนี่ยพวกที่ติดฟังจะใช้นักตัวเสียงก็จะไปทาดูน้ำปุ่มปีแล้วก็จะเป็นจะไปแข่งบอลก็ใส่เขียนลงในยังไงดำดิ่งแล้วถ้าดูอินปีอาสามลำการเราจะเสนอเป็น DSA หรือมาสาวนี้การเบี้ยงน้าคนน่าถ้าดูว่ามีรถเบี้ยคนน่าคนนี้แล้วพอหนึ่งกระจายมาเป็นปีถ้าดูอินปีมันนี่ปุ่นก็สิบคะแนนหนึ่งจงจะไปแข่งปีก็ทั้งไงยุคเล่าเลยไปขัดเล่าเป็นสารนั้นสาปีเทนี่จะเกี่ยวกับจะมาเตะที่ยังจูเป็นสิ่งเตะจนจุดการเตะก็จะไป